Српската глумица Катарина Радивоевиќ е во Скопје да го промовира својот најнов филм Нечиста крв. Познатата Зона Замфирова, гостин во Репортер. Катарина, добре дојде. Dobro, bolje vas našla. Мило ми е што си во Скопје. Дали е ова твој прв пат да го посетиш градот? Nije, bila sam u Skopju prvi put nakon premijere filma Zona Zamfirova i pre par godina na nekoj promociji Tikvešата ili tako nešto radili smo. Какви спомени те врзуваат за Скопје? Дали имаше време тогаш малку да се прошташ, бидејќи сега интервјуто го правиме буквално од пат и Pa evo, се ja se гледаме? nadam da ću da uspeti malo nešto da vidim. Nisam, zapravo svaki put kad sam došla, vrlo kratko sam se zadržavala, ali sećam se da smo tad pre par godina, to je mislim bilo pre jedno 5 godina, bili u nekoj dobroj kafani, gde je bila dobra živa muzika. Филмот Нечиста крв денеска ќе има премиера во Скопје, во Белград имаше одлични реакции на публиката. Дали очекуваш дека истото ќе се случи и тука, дека публиката ќе го прифати и дека ќе достигне голема популарност? Pa ja se nadam, iskreno. Mi imamo jedan jako dobar film, imamo puno novih mladih glumaca i to je bilo zadovoljstvo sarađivati sa njima svima. Jedna nova generacija se pojavila na čelu sa Anđelom Jovanović koja igra Tašanu, Aleksandrom Ristovskim, on je baš odavde i on će se večeras, makedonski glumac, da. Imamo Marka Grabeža, Nedima Nezirovića i imamo inače internacionalni kast. Imamo Feđu Štukana koji igra Kolja Arnauta, tako da je onako celokupna ekipa vrlo interesantna i drugačija. A priča je, ne bi sad mnogo da pričam, priča je fenomenalna i mi se zapravo ne bavimo Nečistom krvi romanom, onim koji je Bora napisao, nego Nečista krv je greh predaka, zapravo taj period pre Sofke i o hadžijama, njenom tom dedi čuvenom hadži Trifunu, kojeg igra Dragan Bjelogrlić i zapravo cela priča se vrti oko toga. Ja igram njegovu rođenu sestru i eto, ajde, možda pitaćeš me pa da... Да, тоа е следното прашање. Во филмот ја глумиш Цона, сестрата на Хаджи Трифун, односно на Драган Белогралич. Како се подготвуваше за улогата? Како би го опишала ликот? Pa ona je na neki način, nije ta patrijarhalna robinja, ona je žena koja je slobodna i data je sloboda izbora. Ima neki svoj biznis sa kožama, svoju magazu, mada će se o tome više vidjeti u seriji. Снимате, значи, серија? Serija je snimljena. Da, sve smo, da. Кога ќе има промоција? Da, u decembru će ići na RTS-u, a verujem i negde ovdje na nekom vašem kanalu. I u seriji će biti i Sofka, jer zapravo ove 3 epizode, mi smo film napravili i prve 3 epizode, to je period 30 do 50 godina, ja nisam tačno sigurna, pošto ne igram u tom delu, nakon smrti Hadži Trifuna i zapravo taj Sofkin život. I onda je to sve raspodeljeno u 10 epizoda, tako da od 5 mi smo u prvih 5 epizoda, a u drugih 5 se menjaju glumci, tako da imamo i glumce koji igraju ove glumce koji su stariji. А колку е ликот на Цонка всушност сличен на тебе карактерно? Дали пронајде дел од себе додека го подготвуваше тој лик? Da, ja volim da kažem da imamo neke sličnosti, ali ne mnogo. Ona je ovako dosta surova i nastupa vrlo neemotivno, što negde moj slučaj uopšte nije u životu. Ja da sam naučila da kontrolišem svoje emocije, mnogo bi mi sigurno bilo bolje. Ali ono što nam je zajedničko je da sam i ja nekako žena koja je apsolutno zadržala slobodu svojih izbora i nisam pristajala na neke kompromise u životu zarad bilo čega, udobnosti, uloga. Svakako nekako sam svoj život tako odredila, tako da nam je to najveća neka zajednička crta. A što ti беше најтешко кога го подготвуваше ликот? Bio je najveći problem to što ona jaše, a ja sam se na samom početku snimanja ušinula. Да, јас си ќе прашав тоа во самиот филм, вашата улога јава на конј. Дали беше тешко да се научи? Pa ja sam to naučila, savladala još pre 10 godina za projekat Svata ravnica i za hrvatsku seriju Najbolje godine. I stvarno sam u jednom trenutku onako bila dosta solidan jahač, jer je to potrajalo. Snimali smo sa konjima skoro 2 godine u Zagrebu i
bila sam ponosna i odmah sam ovdje rekla reditelju, našem dragom Milutinu Petroviću, ma ja jašem, naravno. Pa ajde da vidimo kako jašeš i to. Ja sam onda došla u junu, znači živim u Njujorku. Onda sam dobila koronu, pa nisam uopšte ništa mogla. Toliko me je bolest zapravo savladala, skubila sam par kila i tako teško podnela, da nisam mogla ni da jašem. I onda kad sam došla, kad sam se vratila za mjesec dana, ušinula sam se na prvom penjanju na konja, tako da nikako mi to nije išlo na ruku. Međutim, вие ги снимавте сите сцени, не беше тоа дублер? Ne, nisam imala dublera, sve sam sama snimila, ali se ne vidi neko moje, nisam puno provodila vremena na konju. Tako je, ako možemo tako da kažemo. Da. Од сите улоги што сте ги снимиле до сега, што ви било најтешко да научите за одредена улога? Што ви представувало најголем предизвик? Pa ja sam igrala u Rusiji, na ruskom, i recimo da je to možda bio u jednoj seriji koja se zvala Viktorija najteži posao jer sam imala puno teksta i morala sam da učim sve na ruskom. Tako da, to je možda kada ne igrate na maternjem jeziku, ipak je negde to najzahtevnije. Глумите од дете, значи од полицаецот од Петлова брда и буквално са првата улога што ја направивте, игравте поред многу големи српски глумци, покрај Љубиша Самарџиќ, покрај Милена Дравиć, Весна Чипчиć, Светлана Бојковиќ. Значи како беше за едно дете кое што сега влегува во светот на филмот да се биде покрај толку големи глумци? Pa, znate kako, to je uvek mač sa dve oštrice. Ja sam u tom trenutku, to je lepo bilo, ali nekako kada si mali, ne umeš to da nosiš. I kad ti se život promeni sa 11 godina i svaki dan ideš na snimanje sa tako velikim glumačkim imenima, ja sam počela onako da se ponašam i dosta i uobraženije i da počelo je to da me menja. Ali mislim da su tu moji roditelji najzaslužniji koji su me negde uvek držali, vraćali u realnost i objašnjavali kako to nije život i kako to nije definitivno moje opredelenje, nego mi se to sad tako slučajno desilo. A to ne znači da ću ja to i u budućnosti raditi. Ali eto, uspostavilo se da sam ipak odabrala taj poziv i sa 20 godina upisala akademiju u klasi profesora Bajčetića i eto, tako je sve krenulo. Во вашата биографија стои дека сте оделе на часови по глума, како дете, дека сте оделе на часови по глума кај Мика Алексиќ. Како се чувствувавте во моментот кога ги слушнавте, кога ги прочитавте сите оние обвинувања против него за злоставување? Pa znate kako, svima je to, svi smo bili na neki način šokirani. Moje iskustvo nije bilo takvo, ali njegov metod rada jeste bio malo grublji. Tad sam smatrala da to tako treba i odlazila sam od 9. godine do 16. godine od 10. do 16. sam bila u grupi, pa sam onda pauzirala, samo sam se pojavila da se dogovorimo oko priprema za fakultet, ali nismo se napustila sam grupu jer u jednom trenutku mi je ta neka način i komunikacije i kontrole apsolutno tvog života meni nije prijao. Ja sam malo i buntovne prirode, tako da ja sam izašla iz grupe, ali moram da vam kažem jednu drugu stvar. I divno je, velika je hrabrost devojaka koje su izašle i naravno uvijek ih podržavam, ali sa druge strane isto, znate, moji prvi poslovi su dobijeni odande. Ja sam puno naučila tamo u toj grupi. On je ipak imao i neke druge dobre strane na koji način nas je upućivao u život i edukovao, tako da eto, moja iskustva su bile više pozitivna. Тука некако се случува и Зона Замфирова улогата која што ја добивате релативно млада и по која што ве препознаваат буквално во сите југословенски републики. Дали сега се случува и кога ќе се прошетате на улица да ве застанат и да речат Зоне? Дали се уште ве поистоветуваат со тој лик? Stalno. Tu ulogu apsolutno ljudi nisu zaboravili i mislim da je ona na neki način definitivno mene obeležila. Како ја добивте таа улога? Дали е вистина дека Драган Николиć е можеби еден од најзаслужните, да речеме што? Jeste, ja i Dragан smo snimali film Lavirint i sedeli smo i čekali svoj kadar u Krunskoj ulici. A Zdravko Šotra živi u Svetozara Markovića koji je tako
odmah iza ćoška. I on je prolazio i onda je rekao Gaga Zdravku, dođi da te upoznam, mislim da imaš zonu. Međutim, pozvane smo sve bile sa klase na casting i na taj neki razgovor i tako eto, onda nakon toga smo i Boba Mićalović je dobila ulogu Vaske, ja sam dobila ulogu Zone, Marija Vicković s moje klase je dobila ulogu Kaline, tako da je dosta nas sa klase startovalo s tim filmom. Kako reagiravte kога ја добивте улогата? Da, je nekako, jako mi je bilo stalo, eto, mogu to reći da mi je bilo stalo da to dobijem i nekako da to ipak pripadne meni i naravno bila sam jako srećna i kako da vam objasnim, ta uloga apsolutno promenila moj život. За филмот се зборува денес, за култните сцени што се случуваат во самиот филм. Дали беше забавно на снимањето? Сегаве кога ќе се сетите од денешен аспект, како се чувствувавте тогаш? Како беше? Pa davno beše. Davno beše, ali da, to je jedno od lepših snimanja jer je bilo jako mnogo glumaca i eto, dosta tih sad glumaca, Milena, Gaga nisu više sa nama, Ružica Sokić. I bilo je zabavno zato što je ima jedna ta anegdota kad smo igrali ono kolo i kamera je postavljena ovako ispred i mi svako će proći tu pored i biti u nekom trenutku u krupnom kadru. A sećam se da mi je Ružica Sokić rekla, pa lako je vama mladima, vi ste tamo u prvom planu. Ja kažem, pa Ružo, ali vi ćete doći u... Tako da eto, bilo je tih šala malo. Очекувавте ли дека филмот ќе има толкава популарност, меѓутоа дека и на вас ќе ви донесе толкава популарност? Ovaj film? Ne, za Zona Zampirov. Pa nisam nekako, ja sam bila jako mlada, nisam ja sad razmišljala, ali kada sam došla na premijeru u Niš i ušla u onu tvrđavu i kad sam vidjela da nisam mogla da prođem od ljudi i svi su onako hteli da me kao jao, a još film nije izašao. Samo je najava i to veče je bila projekcija. Ja sam shvatila da će nešto strašno veliko da se desi po toj reakciji publike. Ja sam imala neki kao mali sako koji su mi istrgali. Ja nisam mogla da prođem kroz masu uopšte. I tad sam shvatila da će to biti verovatno da mi se status menja nakon toga. Вие во едно ваше поранешно интервју изјавивте јас сум Зоне, дека толку се внесовте во улогата, толку добро ја прифативте. Дали ни сите овие години успеавте некако да излезете од незината сенка или се уште ве следи? Pa ja mislim da me i dalje sledi, da. I ljudi me najviše prepoznaju po tom filmu, definitivno sad. Evo, i baš kad smo ulazili sad u Makedoniju, ja sam rekla kao mi imamo premijeru, malo kasnimo i tako. I odmah su me ovi ljudi prepoznali. A, je to Zone? Da. Tako da teško da ću od toga pobeći. Зошто во времето на најголемата популарност што ја имавте, значи буквално популарност во сите поранешни ју републики, вие решивте да заминете во Америка? Pa ne znam, nekako sam u jednom trenutku života i ta neka popularnost je bila toliko velika i opterećujuća, a po nekom mom utisku ne dovoljno cenjena u smislu da imate, znajmo svi da mi glumci nemamo, mislim da ne živimo tako baš dobro kao što se to nekad živjelo možda u doba stare Jugoslavije. I smatrala sam da, eto, najviše zbog privatnosti, a i htjela sam da probam. Ja sam inače takva osoba, ne volim rutinu, ne mogu uopšte neke stvari kad počnu da se ponavljaju da su iste svakodnevno, meni postaje dosadno. Tako da i imam taj neki adrenalin kad se borim i kada se tako bačena negde gde me niko ne zna. I to je bila velika škola za mene s druge strane, zato što je to, ja to uvek kažem, to je najbolja stvar za ego, da vam potpuno uništi ego Amerika. Jer shvatite koliko ste zamenljivi i koliko je teško doći do te šanse. Неколку години од кога отидовте во Америка, српските медиуми па излегува со некои приказни дека Катарина се преселили во Америка, се преселили во Холивуд заради љубовта со оскаровецот Бенисио Дел Торо. Nećemo pričati o tome, ne pričamo o privatnom životu. A kako ja bih rekla da novine lažu. Ja imam nekoliko sporova i tužbi koje vodim sa srpskim tabloidima, tako da molim ljude da, moju publiku da ne veruje sve što pročita u novinama.
каков е животот во Америка? Вие живеете и во Њујорк и во Лос Анџелес. Кој град е повеќе по ваш мерак? Meni je omiljeni grad New York. Ja sam posljednje 3 godine u New Yorku. Zato što je, pre svega mi je bliže kuća, Beograd. Mislim, imamo i direktan avion Air Srbije, što je divno. A i to je grad koji prihvata različitosti i mnogo bolje prihvata Evropljane nego Los Angeles. Čak sam nekako imala utisak da sam možda neke tih 5 godina koje sam provela u Los Angelesu da je neko izgubljeno vreme, ako mogu tako da kažem, zato što sam shvatila koliko je to igra koju mi teško možemo da dobijemo, ljudi koji dolaze sa ovih prostora. Jednostavno, ne znam zašto, ali za nas, meni se dešavalo da dođem do zadnjeg kruga za neku ulogu koja dosta onako pripada meni po opisu i da oni na kraju odluče da uzmu Amerikanku koja će da radi akcenat Ruskinje ili istočnoevropljanke. I tad sam, kad sam shvatila da je to vrlo brzo, posle godinu i po dana, ja sam već rekla ovo je igra koju ja očigledno svim radom, talentom ne mogu da dobijem. Ja sam već bila odlučila da se vratim, ali sam onda dobila zelenu kartu na lutriji. Tako da je to bio znak da treba ostati i sad preselila sam se zadnjih 3 godine u New York i tamo živim. Јас некаде прочитав дека игравте представа на Бродвеј, уствари на Off-Broadway. Na Off-Broadwayu. To je razlika Off-Broadwaya i Broadwaya u broju sedišta. Off-Broadway je kada je ispod 300 sedišta. Ja mislim ili 200. Ali Off-Broadway između 200 i 300, a sve gore od toga na više je Broadway. Pa da, spremamo taj projekat, evo sad sam ga baš završila na Belefu smo bili u julu, izašli smo, to je priča o velikim Srpkinjama iz Velikog rata i Amerikankama. Jedna onako prava ženska predstava gde sam pokušala da te žene koje smo zaboravili, koje su puno uradile, da ih malo rehabilitujemo. Mileva Marić-Einstein, Nadežda Petrović slikarka, Mileva je naučnica, bila se i znamo, Milunka Savić ratnica i Jelena Frottingham-Lozanić. Ona je bila, njen muž je bio John Frottingham, koji je jedan od najvećih dobrotvora američkih i puno učinio i za Srbiju i za Makedoniju. I ne znam, kažu da je na primjer u to vreme dao 3 budžeta Republike Srbije da je poslao na Solunski front. I ne znam, 25 vagona saniteta bolnice i otvorili su nekoliko sirotišta. Ja mislim da je čak jedno bilo i u Makedoniji, jedno u Vranju i školovali su hiljade i hiljade srpske dece. I mi smo im tako vratili da smo ih zaboravili, a čak, eto, imam informaciju da je John Frottingham umro od tuge. A kога ќе почне представата да игра, пошто веќе е готова? Да, готова е, да. Evo sad ćemo igrati ponovo 30. septembra, onda i ja selim za New York. Za neki naš živalj odande igrat ćemo prvo na srpskom, a za sledeće proleće planirano je da se prevede na engleski i da se igra na Off-Broadwayu. Некаде исто прочитав, не знам сега дали е точна информација, дека вашата сестра, која што е малку помала од вас, дека живее во Лос Анџелес и дека е познат готвач тамо. А дали ви беше па тоа, да речеме, убав момент дека живеевте во Лос Анџелес, дека сте барем блиску со неја? Да, ја сам прва отишла и onda su ona i zet došli i oni su ostali u Los Anđelesu. Njima je tamo i lepo i ovako ona je jako brzo napravila karijeru kuvara, s obzirom da nije nikad kuvala, ona je ekonomista po struci. Pa kako uspea? Pa eto, samouka je potpuno. Mislim, završila neki kurs u Beogradu, čisto da formalnosti radi pred odlazak u Ameriku, ali to je nekako bila neka spontana ideja, zato što ona nije lepo, kako kažemo, nije dobro znala jezik i šta bi drugo bilo, šta bi mogla da radi, onda da kuva. Ali ja kroz nju vidim koliko je to stresan i naporan posao. Baš. Пред малку спомнавте дека сте глумеле во Русија, во руски серии. Дали од професионален аспект, значи во однос на кариерата, може би жалите што не отидовте во Русија? Jeste, to sam ja i rekla jednom prilikom, da moja odluka da se preselim, ja kad sam se tek preselila u Los Anđeles, dobila sam tu ulogu u seriji Viktorija na Prvom kanalu, koja je imala nekih 10-ak epizoda, gdje sam igrala Ruskinju koja živi u Americi, koja je Amerikanka i jedna onako vrlo hrabra osoba i smela.
Tako da, eto, tad sam se i razmišljala da li kakvu odluku napraviti, a moram reći, Moskva je hladna i jako skupa. U tom trenutku je bilo meni povoljnije da živim u Los Angelesu i toplije nego da živim u Moskvi i onda sam napravila tu odluku, ali dobro, nema veze, nikad se ne zna i ja smatram da sam još uvijek mlada i da su godine predavno. Не зборувате многу за приватниот живот, меѓутоа па не криете дека зборувате за семејството, не криете дека сте блиски со своите родители, дека секогаш дека ве поддржувале. Дали имате некој актер можеби во семејството од кого сте наследиле оваа љубов? Nemam, ja nisam iz glumačke porodice, moja mama je bila savezni inspektor sanitarni, a tata mi je saobraćajni inženjer, radi u Progresu, tako da apsolutno nemam nikakve veze sa glumačkim svetom. Čak moji roditelji nisu baš bili, kada sam ja krenula u grupu i to, pošto smo mi živjeli u Batajnici, to je ovako... Во близина на Белоград? U blizine, da, nije u centru grada. Ja sam sa 12 godina već počela autobusom da putujem na te probe koje su bile 2 puta nedeljno. I u jednom trenutku, znate, kad su krenule sankcije i život i kad tata više nije mogao da me vozi, već je bilo naporno i mene puštati tako malo da putujem autobusom i sve, ali ja sam jako volela i shvatila sam još tada da će verovatno to biti moj poziv u kome se dobro osjećam i da volim to što radim. I zaista sam onako dosta, imali smo i radio emisije i radio drame smo snimali tamo i Policajac Petlovog brda. Tako da mi je bilo interesantno detinjstvo, jako. Дали се денеска горди на тоа што го работите на вас? A jesu, da, jesu. Roditelji, pa da. Apsolutno. Дали доаѓаат на вашите премиери во кино, во театар? Da, bili su sada i na premijeri predstave u julu i sad su bili na premijeri filma, da. I ovaj film je onako, vidim da je na njih ostavio baš veliki utisak, a verujem da će i na vas. Која е вашата омилена улога на вашите родители? Значи, која улога што ја играте им се допаѓа најмногу? Pa ne znam sad, ne bih znala da kažem. Nisam ih to nikad ni pitala, ali verovatno da je Zora Zamfirova, pretpostavljam. Во едно интервју рековте дека сте среќно немажена. Дали вашите родители викаат, ајде имаш години време за брак, деца или тоа го реши? Ne. Moji roditelji su vrlo otvoreni u tom pogledu i podržavaju me i shvataju kao ja da ne možete to uraditi zato što to drugi očekuju od vas. Ja ću to uraditi kad bude bilo vreme i kad naiđem na pravu osobu. I ja to volim da kažem, kada sam do sad čekala, pa ne bi da napravim pogrešan izbor. Вие исто така неодамна изјавивте дека пред некое време сте ги замрзнале јајцеклетките. Ова го прашувам заради тоа што не многу се зборува за оваа тема на Балканот. И дали би им го препорачал, дали беше тежок процесот прво на замрзнување Pa на јајца? ja sam prihvatila taj teži proces jer ja sam se bojala zbog genetike koja postoji u mojoj porodici od raka. Ja sam se bojala da se stimulišem hormonima i da na taj način to uradim. Nego je meni iz prirodnog ciklusa svaka ćelija bila zaleđivana i to je malo naporno zato što onda pratite kada je ovulacija i kada dolazi, kada naraste ćelija i morate da je uhvatite zapravo. I uspela sam da nekoliko zaledim od 8 ili 9 intervencija koje sam imala. A te intervencije nisu ni malo prijatne, obično se radi u totalnoj anesteziji, ali kako je takav život, meni obično bude neko snimanje, pa ni ne mogu da odem u totalnu anesteziju nego u lokalnu. I uvijek sam ih radila u lokalnoj. Tako da u tom smislu je, eto, samo zato što sam ja odabrala taj teži put i prirodniji, ako uslovno rečeno možemo reći da je to prirodnije, ali nekako čovjek kad to uradi onda nemate taj, znate, nama ženama je neko stavio neki biološki sat koji on tu kuca i sad kao ti zbog toga moraš da donosiš najvažnije odluke možda u životu nekad na prečac. Ja to nisam želela. I htjela sam da se oslobodim toga i da budem, i to je ta sloboda izbora. Дали би им го препорачале тоа и на жените што сакаат, што не сакаат да се омажат, нели, еден ден можеби сакаат да имаат бебе? Da, sigurno, zato što je to način da, znate, ako nađete tog pravog partnera u kasnijem periodu, da možete da imate svoje dete. To je zbog toga jako dragoceno. И еве сега после премиерата на филмот во Скопје, што е следно за Катарина?
Joj, sutra idem u Cirih na premijeru, pa sljedeće nedelje u Zagreb, tako da imamo baš ovako gust raspored. I u oktobru se vraćamo u New York početkom oktobra i onda tamo premijere Nečiste krvi po celoj Americi, ukoliko ne zatvore, vidite šta se dešava sad trenutno po celom svetu. I prebacujem predstavu Zaboravljene u New Yorku. Tako da, Katarina, jaz благодарам на одвоеното време hvala. и се гледаме во некоја следна прилика. Hvala lepo.